Aikari kuuma kaunti ya Samburu, Laikipia na Isiolo nimatumite thabari ya thiku ithathatu ya guthaithia aikari aria marigiceirie ruui rwa Ewaso Ng'iro bata wa kurura mata. Kuringana na Molutiop, uria niwe mutabania wa mihango ino, augite Makiria magamira 20 ni igukorwo ikihuthika thabari-ini ino. This time around the team is saving Ewaso Ng'iro ecosystem and the natural resources we have, and also to preach peace so that we can sustainably use the natural resources which we have. Oho ni makomithitie aria makoretwo makihingiriria mai kuuma ruui-ini ruru rwa Ewaso Ng'iro, makiuga aria mari mwino wa muhuro matirakinyirirwo ni mai, undu uria utumite ruui ruru rwambiririe kuhua. Hii mambo ya Ewaso Ng'iro ikae kama vile Mwenyezi Mungu ameumba na flood tu kama mbeleni. Tukiona project ya county kama hii ya mega dam ikitendeka, pengine sisi wale wanaishi upande wetu tutaumia. Thabari ino itafanagio oro mwaka, uyu uri mwaka wa 5 kuuma riria yambiriirie. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Boro.